Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube sharing. So first of all, aku nak ucapkan thank you so much untuk korang yang dah support aku punya YouTube channel. And dalam this video sharing, aku nak share dengan korang mengenai satu gadget lah. Satu gadget yang baru diriliskan oleh pihak Nintendo lah. So untuk pengetahuan korang, sebelum ni aku ada share dengan korang dalam aku punya video YouTube mengenai Nintendo Switch version 1 lah, which is OLED lah. So lately baru-baru ni Nintendo dah riliskan the latest one lah, Nintendo Switch 2. So aku nak share dengan korang apakah kelebihan yang ada pada Nintendo Switch 2 lah. And untuk pengetahuan korang, this Nintendo Switch 2 harganya agak premium jugalah. So untuk pasaran Malaysia, this Nintendo Switch 2 akan dilancarkan 3 Julai 2025. So dia punya market, dia punya RRP, recommended retail price, start pada 2488, so memang agak premium harganya. So dengan this kind of premium pricing, so jom kita tengok apakah yang Nintendo berikan kepada mereka punya pengguna lah. Jom kita tengok sepintas lalu apakah advantage yang ada pada this Nintendo Switch 2 lah. Okay guys, first of all, disclaimer, this is not a sponsored advertisement and sponsored product dan sebagainya. I just want to share my point of view mengenai this Nintendo Switch 2 lah. Mana tahu korang dekat luar tu ada berminat nak membeli Nintendo Switch 2 ataupun yang previously yang dah ada Nintendo Switch 1, mungkin you all nak upgrade dan sebagainya. So aku akan cerita sedikit lah apakah improvement yang telah dibuat oleh pihak Nintendo Switch Nintendo 2 sendiri lah. So hopefully dengan this latest version of Nintendo Switch 2, kita akan dapat lebih banyak manfaat lah in term of dia punya spek dan sebagainya guys. Okay guys, so aku ambil information ni direct daripada nintendo.com.my punya website. Nanti kalau korang free, korang boleh scroll this website jugalah. So I just want to share apakah the improvement yang telah dibuat oleh pihak Nintendo 2 sendiri. Okay, jom kita tengok sedikit apakah improvement yang ada. So this is the pattern for Nintendo Switch 2. So dia punya Joy-Con nampak ada beza lah compare to yang first version. Kalau korang nampak dekat sini, untuk yang first version tu OLED, so dia jenis main slip masuk ke sini, tapi this version tu dia pakai cara magnetic lah. So nampak ada perbezaan sedikit lah. Di sini dia punya perbezaan tu nampak jelas sekali lah. So dia pakai magnetic, yang first version is pakai OLED. So jom kita tengok apakah yang di provide oleh pihak Nintendo lah untuk dia punya peminat setia. So this is the Nintendo Switch 2. Okay, this is dia punya grafik, dia punya physical. Kalau nampak dekat sini, okay, dia punya button. So this is dia punya game. Alright, kita scroll down. Okay, Nintendo Switch 2. See what's new with Nintendo Switch 2. The next evolution of Nintendo Switch is here. Okay, bring games to life with a larger screen and let you enjoy brilliant color clarity and smooth gameplay. So snap the new Joy-Con 2 controller into place with magnetic connector. Yang ni aku beritahu korang tadi, dia pakai magnetic. Each controller can be used as a mouse in compatible game. So dia punya controller ni compare to yang first version. So second controller ni, Joy-Con 2 ni, dia boleh dijadikan sebagai tertikus lah, mouse untuk game-game yang related lah. So dapat nanti kita tengok nanti. So experience new exclusive game like Mario Kart World only on Nintendo Switch 2. Plus you can play compatible Nintendo Switch game lah. So yang ni yang menjadi persoalan hari tu kan, dapat tak game untuk Nintendo Switch 1 tu main dalam Switch 2. So so far memang boleh lah, tak ada masalah. And of course lah, kalau kita nak reverse game Nintendo Switch 2 nak main kat luar tu, aku rasa memang macam tak berapa sesuai lah. Sebab apa? Dia punya spek of course lah lebih tinggi kan. Kalau kita pakai main dekat Nintendo Switch 1, mesti dah dia punya grafik tu mengalami penurunan lah. Sebab kita pakai yang latest version, mestilah kita nak dapatkan grafik yang lebih cantik lah. So untuk game Nintendo Switch 1 bagi aku tak ada masalah, kita boleh main dekat Nintendo Switch 2. So ini contoh dia punya game. Okay, this is the physical of Nintendo Switch 2 itself.
So this one dia punya Joy-Con boleh dijadikan mouse tadi. Alright. So kita scroll down lagi. Ini biasa-biasa multiplayer games. Kita boleh pakai untuk 4-5 players lah. Depend dengan game tu requirement lah. So all together, anytime, anywhere. Say hello to game chat with the touch of the C button. Start a chat with friend at any time. Yang ni the feature baru lah. Untuk Nintendo Switch tu lah. Kita boleh chatting dengan kita punya siapa yang main sama game dengan kita lah. So I think this one is a good feature lah. Hopefully dekat Malaysia they support this kind of feature. Sebagai aku nampak menarik lah, kita boleh chatting lah. So share your game screen with chatting to show that you are up to, and for a more personal touch, connect face to face with a Nintendo Switch 2 camera accessories lah. This one kita boleh kira macam video call lah dengan kita punya geng yang kita main sama game tadi lah. This is the video cam yang kita boleh connect. This one you need to buy separately lah. Right. Okay, ni dia punya games. Okay, this one tadi yang boleh jadikan tikus. Alright, mouse. So this is apa game ni? Nintendo Switch 2 game Donkey Kong Bonanza. Pasal this one exclusively untuk Switch 2 lah. So nampak macam menarik lah dia punya game ni. Yeah, of course lah, this game mungkin special lah untuk Nintendo Switch 2. And aku assume harga untuk game untuk Nintendo Switch 2 agak pricey jugalah. Macam kita tahu kan, kalau yang Nintendo Switch 1 kan, dia punya harga, dia punya cartridge game tu saja kadang-kadang sampai 200 satu cartridge kan. So aku rasa this Nintendo Switch 2 I think maybe 200 and above lah untuk selected games lah. Sebab of course lah kan, dia punya grafik tu lebih cantik kan. So the features untuk this Nintendo Switch 2 tak lain tak bukan is bigger screen lah. Bigger screen, same thickness. So apa dia punya briefing jadi, dia punya penjelasan. Go big with a 7.9-inch screen that lets you enjoy the smooth gameplay anytime, anywhere. Play with a greater details and clarity thanks to high definition LCD display featuring support for HDR, VRR and up to 120 frame per second in compatible game. So maksudnya gambar lebih cantik, and for sure lah dia punya screen tu lebih besar guys. Okay, kita scroll down lagi. Okay, this is the next one. So dock, the new dock. So of course lah, the first version macam yang aku punya tu, yang Nintendo Switch yang OLED, dia pun ada dock. So apakah yang membezakan this dock Nintendo Switch 2 dengan dock yang sebelum ni? Jom kita tengok. So connect the Nintendo Switch 2 to docks to a TV. Ini sama macam yang 1. So kita scroll lagi. Step into the high resolution world on your big screen. Yang ni yang menjadi perbezaan dia compared to yang first version of Nintendo Switch. Use the included dock to connect the Nintendo Switch 2 system to your TV and unleash up to 4K resolution for even greater details. Yang ni mana game yang support 4K, so dia dah support, cantik lah bagi aku. So bila dah 4K, gambar tu menjadi crystal clear, lebih cantik lah. So 2160p kan, kalau biasa 1080p saja kan. So ini 4K menjadi, so gambar lebih cantik lah. So mana-mana game yang pakai 4K ni memang cantik lah. So this one, okay, this is the tilting position, macam yang version 1. So dia menggunakan mekanisme yang lain sikit lah. Kalau yang first version tu kan dia jadi main flip. So this one aku tengok lebih systematic lagi lah. Okay, new stand with a freely adjustable viewing angle. So place your Nintendo Switch 2 however you like in tabletop mode using large stable stand. With 150 degrees of freedom, you can always find a comfortable viewing angle perfect for your playing together. So the top of the system now has a USB-C port. So dia ada 2 Type-C port sekarang. Kalau yang previously dia ada 1 dekat bawah ni. In addition to one of the bottom, plug in the included AC adapter and play in the tabletop. So yang ni
bagi aku menarik lah. Sebelum ni agak susah lah kalau kita nak charging, kita terpaksa pakai dia punya dock dekat sini. So sekarang dia ada button apa, dia ada connector dekat atas ni, type C punya port, so senang lah. Okay, Joy-Con ini aku info tadi, Joy-Con tu controller connect in a snap. Okay, dia pakai magnetic tadi, meet the so macam kau nampak dekat video ni, so dia just plug and play lah, senang. So designed to attach and detach with easy, strong magnet keep the controller firmly attached to the system. Simply press the release button on the back to disengage. Okay. So nampak menarik, new technology. So smooth mouse control with Joy-Con 2. So this boleh jadi apa? This controller boleh jadikan mouse macam kau nampak dekat video ni. Mungkin ada certain game yang support, so memang cantik lah. So memudahkan tugas kita sebagai players lah. So both Joy-Con 2 controller can be used for mouse control at the same time, opening a new way to play like using both hand to control the two mouse. Okay. So C button has the enter the chat. So C mean bagi aku chat lah. So dia ada button kat sini. Alright. So kita boleh chatting dengan player lain lah, all together, anytime, anywhere. Hopefully this feature support lah seluruh dunia lah, so everyone can use these features lah. All together, anytime, anywhere. Alright. Okay, yang ni kita boleh pakai video cam juga. Oh, bagus juga ni. Kita boleh nampak muka kita punya players. Kalau kita intended nak pakai this video cam. So game chat now, you can voice chat, share your game screen and connect via video chat as you play. Oh, so menarik. So dia pakai type C. So Nintendo Switch 2 has a built-in microphone that can pick up your voice even when sitting far away. It can also filter out the sound of your surrounding, letting your voice come through loud and clear. Oh, so menarik. So siapa yang suka menggunakan this kind of feature, so it's gonna be an advantage lah. Show off your game face, connect a compatible USB-C camera such as Nintendo Switch 2 camera, sold separately to video chat. So siapa yang menggunakan boleh gunakan this kind of features lah. Okay. So 3 different play mode. Okay, Nintendo Switch 2 can transform to suit your game style, just like previous. So ni sama lah. Kita boleh pakai TV mode, tabletop mode, and hall macam biasa lah. We call this one as a handheld mode lah. So in terms of dia punya performance, of course lah, new gadget, of course we come with new processor kan. So performance, powerful processing and graphic performance. So games on Nintendo Switch 2 can take advantage of powerful performance upgrade to processing, graphic performance, enjoy benefit like smoother frame rate, sharper visual and faster loading lah. Ini macam biasa lah guys. So new gadget of course lah dia datang dengan new processor, so grafik yang lebih cantik and speed pun lebih laju lah. These changes open the door to new ways to play, plus compatible Nintendo Switch game also take advantage of console new capabilities lah. So lebih cantik grafik and dia punya loading time tu lebih bagus lah, lebih laju lah. So sound, crisp audio quality and 3D special sound. So audio pun dah dinaik taraf, so hopefully lebih cantik lah. Sound quality is more natural and clear with better balance. Hear the difference for yourself, whether you are playing with the built-in speaker or your headphone lah. So yang ni kita boleh pakai headphone jugalah. So okay, next one is okay, yang ni dia punya advantage yang paling bagus lah. Internal storage, dia dah pakai 256GB capacity with faster speed lah. So sebelum ni kita pakai Nintendo yang first version kan, yang OLED tu nampak dia punya storage kecil lah. So you need to use a bigger micro SD punya storage. So this one dia dah bagi 256GB, bagi aku memang sangat-sangat perfect dah lah. Kalau kita tahu every game akan consist a lot of gig of storage. So dengan adanya internal storage yang besar, so cantik lah. So even after downloading all this game, the systems will still have more than 70% of its storage capacity remaining. Maksudnya game-game yang powerful macam ni, yang makan size yang gig ni pun dia masih boleh kekalkan dalam more or less 70% of storage lah. So bagi aku very cantik lah.
Sebab for sure lah kan 256GB tu besar. So cantik lah this improvement lah. So Nintendo Switch 2 come with 256GB internal storage, 8 kali capacity of at time. So 8 kali ganda compared to yang first version. So for keeping your game downloads, save data and more, right? And the system can also read and write data faster lah. So memang penting untuk kita load game supaya kita boleh enjoy the game lah. So expand your storage with micro SD express card. So need more storage. So in case kita mau tambah, so Nintendo Switch 2 use a new standard of expandable so micro SD express. So ya, dia ada express OEX, so ini baru bagi aku lah. So of course kan, bila besar game lebih cantik, for sure akan makan storage yang lebih besar. So I think this one, the price gonna be more expensive lah bagi aku sebab new card kan. So dengan express kan, so bagi aku sebab dia of course new card mestilah datang dengan speed yang lebih laju kan, sebab dia nak support game-game yang latest. So bagi aku sangat bagus lah this improvement, tapi dia punya bad side is dia punya harga for sure of course lebih mahal lah compare to yang micro SD yang kita bisa pakai tu lah. So in addition to Nintendo Switch 2 exclusive game, Nintendo Switch 2 can play compatible Nintendo Switch game. Yang ni aku inform tadi, kita boleh main game yang untuk first version dalam Nintendo Switch 2 lah. So bagi aku no issue. So bagi aku sangat-sangat cantik lah. Sebab apa? Penting lah. So sayang lah kalau kita dah beli banyak game dekat Nintendo Switch 1 kan. So takkan kita nak biarkan macam tu saja kan. So at the end kita nak juga main dekat Nintendo Switch 2. So bagi aku cantik lah this kind of improvement. So okay guys. So jom kita tengok sedikit mengenai dia punya feature dekat sini. Alright. Kita scroll dari atas tadi. Okay. Dia punya handheld mode, smooth performance on the bigger screen anywhere you go. So previous version is 6.2 inch in terms of the display. So yang baru 7.9 inch screen lah. So ini dia punya thickness lah. So bagi aku lebih besar, lebih best lah kan. So grafik pun lebih cantik, lebih crispy, lebih terang kan. Kalau kita main ke TV dapat 4K kan. So bagi aku memang very worth it lah. Sesuai dengan harga lah kan, 2488, 2488. So a bit pricey, tapi bagi aku for those yang suka this kind of features, so mungkin kita siapa-siapa yang berminat tu mungkin boleh check it out dan sebagainya lah. Bigger screen, same thickness. So apa lagi yang dia punya explanation sini, richer display that brings your game to life. So the built-in LCD screen is capable of Full HD resolution in handheld mode. So kalau kita connect dengan Joy-Con tu, so dia support dengan 1080p lah, Full HD lah, with about double the pixel count compared to Nintendo Switch display. You can enjoy your game in higher resolution and greater details. Alright. Use the dock, so TV mode, use the dock to play on the bigger screen. Yang ni yang aku inform tadi kan, play in 4K. Take in all the detail with screen resolution up to 4K when you connect Nintendo Switch 2 system to a compatible TV using dedicated dock. So bagi aku cantik lah, lebih cantik. So bila dah 4K memang cantik lah, lebih terang lah. Yang ni aku suka this kind of feature. Fan ventilation for powerful cooling. Seperti yang kita sedia maklum, kalau dia dah support 4K, bila dia dah dock untuk main ke TV, for sure bila 4K confirm lah dia punya processor tu akan menggunakan dia punya capability tu menjadi lebih tinggi lah. So bila dia run lebih, so dia perform lebih, for sure dia punya tu lebih cepat panas lah. So dengan adanya this fan ventilation bagi aku sendiri sangat bagus lah in term of cooling system. So bila ada cooling system, so dia punya processor tu boleh perform very well lah. So untuk yang version 1 untuk OLED dia tak ada this kind of features lah. So bagi aku ini this is the good improvement lah made by Nintendo itself. So TV mode is more convenient than ever. Compatible TV can automatically turn themselves on when they detect Nintendo Switch 2 powering on. The console support consumer electronic control where the TV automatically detect and switch to the correct input. Bagi aku bagus lah dekat sini. So untuk tabletop mode, so find the right viewing angle with a steady stand. Yang ni, yang stand, the new stand mechanism bagi aku sangat menarik.
So, tu USB-C port yang ni sangat bagus bagi aku. Dia ada satu dekat bawah, satu dekat atas. So, senang kita nak connect untuk charging dan sebagainya. So, no issue at all lah. Kalau compare tu sebelum ni, dia connect dekat bahagian bawah saja kan susah lah kita pasal beli satu dock special kat sini. So, dengan adanya lubang USB port dekat atas ni, so menjadi lebih menarik lah bagi aku. So, Joy-Con tu easy, comfy, magnetic, alright. Okay, attach and detach with ease. So, dia pakai magnetic. So, maksudnya dekat sini dia boleh hold dengan lebih kuat lah. And dia ada satu lock mechanism kat sini, bagi aku lebih bagus lah. So, attach and detach with ease. Alright. So, yang ni macam aku inform tadi, dia ada mouse control using Joy-Con tu. Okay, kita boleh control kalau ada game to support this kind of features, kita boleh main. So, enhance stick and button, left and right stick are now larger and easier to rest your thumb on. Oh, maksudnya dia punya sizing tu lebih besar, senang kita nak control. Okay. The L and R button are now longer too, and the SL and SR button are bigger or greater comfort. So, maksudnya button tu lebih besar lah, senang kita nak hold. A streamlined with strap Joy-Con 2 strap make it easy to get into the game, snap it on easily and pop it out. So, senang lah kalau kita nak hold this Joy-Con. Right. HD Rumble 2, more intense and more refined. So, from a faint quiver of a powerful shake that will leave an impression, HD Rumble 2 power up the fidelity and capability of force back. So, yang aku nak show sangat apakah dia punya features. So, game chat, yang ni kita boleh chat tadi all together. Okay, yang ni kita boleh chat dengan kita punya player lain. Alright. Dengan button C tadi kan, C untuk chat. So, chat it up using built-in microphone. So, dia ada built-in microphone. So, senang kalau kita nak bercakap. So, bagi aku, this feature menarik. So, tak apa nanti kalau ada rezeki, kalau aku dapat memiliki di Nintendo Switch 2, mungkin kita boleh buat testing kan, atau tak. So, connect to a camera for video chat. Alright. So far bagi aku dia punya features untuk Nintendo Switch 2 ni looking good, menarik juga. Banyak yang menarik lah bagi aku, especially display dah, dia punya processor, dia punya storage dan sebagainya. And dia punya display lah for sure lebih cantik lah kan. So jom kita tengok specification sekejap. Apakah yang di offer dalam Nintendo Switch 2. So cartridge macam biasa dia pakai, alright. Tapi bagi aku dia punya game mungkin lepas ni lebih mahal lah. Sebab of course macam aku bagi tahu tadi kan, dia punya grafik lebih cantik kan. So compared to Nintendo Switch 1, I think the Nintendo Switch 1 game a lot cheaper lah compared to this Nintendo Switch 2 lah. And satu lagi sebab dia nak jaga dia punya in term of dia punya exclusive lah untuk this Nintendo Switch 2 lah. So sizing, this is the sizing, approximately 166 mm darab 1272 lah. So this one, so sizing ni kita skip dulu. Of course lah, this Nintendo Switch 2 lebih besar lah. So berat dia 401 gram. So screen tadi 7.9 inch white color game mode LCD screen. So dia support Full HD tadi, alright. CPU, GPU dia pakai custom processor made by Nvidia. So Nvidia ni one of kira yang tengah conquer in term of grafik sekarang lah. Graphic card lah. So sistem memori dia gunakan 256GB. A portion of internal storage is reserved to be used by the system. So communication dia support macam biasalah, wireless. Yang ni standard punya version. Okay, video output maximum 4K. Kalau kita dock tadi pakai dock system. Okay, output via HDMI cable TV mode, alright. Jadi more or less just beza tadi kalau kita pakai dock dia akan support 4K punya display. So audio output support linear PCM 5.1 inch. So output okay. Audio lebih bagus, lebih ada improvement, speaker stereo, so okay. Microphone built-in microphone, noise cancellation, echo cancellation. Yang ni kalau kita nak pakai untuk chatting tadi kan. So nampak menarik lah. Buttons, power button standard. USB port dia ada 2,
Type-C, senang nak charging, senang nak connect another accessories lah. So audio jack dia boleh pakai stereo 3.5mm, so boleh pakai untuk headphone lah. Okay, Nintendo cannot guarantee functionality with all the product. Alright, so dia belum cuba untuk try untuk semua produk lah. So kira kalau kita beli any kind of product, based on kita punya risiko jugalah. So beli atas tanggungjawab masing-masing lah. Game card slot, both Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch game card can be inserted. So no issue. Micro SD Express and card slot compatible with Micro SD Express card only. Oh, dia okay, maksudnya kita kena beli this Micro SD Express card only. Maksudnya yang previous version dia tak support lah maksudnya dekat sini. Oh, okay, faham. So sensor dia ada accelerometer, ni standard macam yang one punya version. Operating environment, so this one the temperature, nanti korang boleh baca sendiri. Internal battery, lithium ion battery, capacity 5,220 mAh per hour. Sebagai aku mungkin dia punya bateri ni lebih besar lah. For sure lah, sebab dia latest version kan. So for sure dia akan improvekan dia punya bateri punya sizing and dia punya capacity kan. And battery life approximately 2 to 6.5 hour depend on game lah. So lebih powerful game, lebih cantik game tu of course lah dia akan makan bateri lah. Ini for sure lah. So charging time approximately 3 jam. So this is taken time to charge when the console is sleep mode lah. So bagi aku sendiri kalau kita nak lajukan charging, the best one is kita switch off lah. Switch off and dia akan lebih laju charging lah. Compared this one subject to my experience itself lah. Any kind of gadget kalau kita nak laju charging, kita switch off and let the device charge itself lah. Okay guys, alright. Okay, the last one aku nak share is, so in term of pricing dekat sini. Okay, yang ni Nintendo Switch dia ada dua tempat kita boleh beli secara online. Satu Lazada, satu lagi Shopee kan. And sekarang ni aku rasa nanti after few months kita boleh membeli this kind of gadget dekat kedai-kedai elektronik dekat luar tu. Kita boleh walk in, boleh belilah. Tapi kalau korang berminat nak membeli secara online, you all boleh beli dekat dia punya official store dekat sini lah. Nintendo official store Malaysia dekat Shopee ni yang kita biasa buka Shopee kan. So pricing ada dua jenis lah. So this one standard version of dia punya game without game 2488. So kalau you all nak yang ada version Mario kan, yang tambah game kan, dia ada harga 2688. So bagi aku pricing dia agak keras juga for the new product. And this dia punya competition is for sure lah. Ada game konsol yang lain sebagai contoh PS5 dan yang lain-lain lah. So yang menjadi persoalan dekat sini, adakah berbaloi ataupun tidak kita membeli this kind of portable game macam Nintendo kan. Tapi bagi aku sendiri, orang lain preferences, for sure Nintendo akan mempunyai dia punya peminat masing-masing. PlayStation and game-game lain, konsol lain mesti masing-masing ada fan-fan masing-masing lah. So terpulang kepada budget masing-masing and preferences masing-masing lah. So bagi aku, in term of pricing, so far bagi aku still okay sebab apa yang di offer tu kan. So terpulang pada masing-masing punya preferences lah. Kalau korang nampak beza kat sini harga kan, kalau yang version 1 tu 1588 kan. So mostly dalam 1k lah beza. So for those siapa yang belum memiliki Nintendo Switch, mungkin the best time, so masa sekarang ni sesuai untuk you all boleh start tengok-tengok untuk yang first version lah. Kalau budget tak cukup dan sebagainya. Bagi aku yang first version pun dah lebih dari cantik lah. Maksud aku memang very very worth to buy lah. Sebab dia punya game pun banyak. And even aku sendiri banyak sangat game nak main pun tak ada masa sangat nak bermain. So bagi aku first version ni pun dah kira cantik. But make sure you beli yang OLED punya version lah. Lebih cantik lah compare to this one lah. Kalau you nak beli first version, I will always recommend you beli yang Nintendo Switch OLED. Yang this version. Sebab bagi aku dia punya grafik and dia punya features tu memang lebih cantik. And so far tak ada isu lah. Aku pakai selama ni memang tak ada masalah. So very worth to buy lah. And kalau kita ada budget lebih sikit, mungkin kita boleh start untuk tengok this kind of Nintendo Switch tu lah. So insyaAllah kalau ada kelapangan, kalau ada rezeki lebih nanti aku akan cuba untuk
find this Nintendo Switch 2, mungkin aku boleh buat review dan sebagainya. Okay guys, thank you so much for watching this review about Nintendo Switch 2. So at the end of the day, kita sebagai pengguna yang bijak, kita buatlah decision dulu sama ada nak membeli Nintendo Switch 2 ataupun nak nak main dekat Nintendo Switch 1 dan sebagainya. So apa pendapat korang mengenai this Nintendo Switch 2? Should we upgrade or not? So nanti korang tinggalkanlah jawapan korang dekat bahagian komen. Okay guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. Kalau korang rasakan aku punya perkongsian ni boleh memberi manfaat untuk korang, especially dalam bidang gaming ni kan, so you all boleh tinggalkan komen korang dekat bawah, and you all can support me dengan klik subscribe button, tinggalkan komen korang dekat bawah, and jangan lupa tekan like. Okay, nanti kita akan jumpa lagi dalam next sharing. Jumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum. Take care guys. Bye-bye.